Pemirsa Dinas Kesehatan Karangasem sampun ngawit ngicenin ayahan vaksinasi booster dosis kaping kalih majeng krame. Nanging kantos makin wilangan krame sani miulihang vaksin Inucap kantun akedi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama Mausang Rasa Eling Krame kantun kirang antuk ngamargiang vaksinasi booster dosis kaping kalih. Anutin saking data saneh kaduenang daweg tanggal 24 Januari kantos mangkin wau wenten sawetara tigang talian diri saning laksanayang vaksinasi saking langkungan 100 tali tigang dasan diri target sasaran. Saking wilangan Inucap kauningin kali tali diri, pina ke tenaga kesehatan, siu diri, pina ke krama werde, miwah satak 6 dasa pitu mayuse plekutus kantos seket sio warse. Putra pertama ngewohin Sujatin Nyani kuentenan vaksin booster dosis kaping kali puniki dahat kabuatang majeng krame ring sejroning nincapang sistem kekebalan tubuh. Santukan ri sampun ngelaksana yang booster ka pertama ngenem sasih mejanten sistem kekebalan tubuh sayan tedun punika mawinan booster kaping kali nincapang malih kekebalan tubuh. Baik ketandane dahat ngaptiang rasa eling krame ring kuentenan vaksin booster dosis kaping kali Torauh ke Vaskes pinih nampek antuk ngelaksanayang vaksinasi sida nincap. Nampenin kahanan Inucap mejanten muatang surat edaran saking sekda utawi bupati majeng samian krame sane mayuse langkungan plekutus warse mangde ngelaksanayang vaksinasi booster dosis kaping kalih ring fasilitas kesehatan pinih nampek. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.